Election Commission pen Assam Assembly ni kapangda. KLNLF, KPLT, UPLA, PDC pen Central Sorkarang bong lamton kacetok kangton kalila. Article 244A ke Assam Sarkar pen Central Sarkar tumsi nangchong tuidat lopusi KPLT ningkang samsi kacepakla. Kardom pini prime time birta long pen neli sami jirbon kelingpi non arjuik tha birtang ton pen. Election Commission of India hin pen pini arnikang sam porphai plira chitima porpen methanga sa hemalong phirang kemai padupon. Bangso hud Assam Assembly election arni kapangda ponsi Assam arlo purun ke thom an election padupon po. Pini Election Commission of India hin pen kapangdak pona tengke Assam arlo kadukave Assembly constituency pharoi sira inkore trok angbong election kapadu ponchia phan purun ke thom an pathik ponlo. Election ke jok ponchiar ni lake kecheng there ni phai inkore troksi adun thu lake jangmi ni phai isi lapen ki jut mate purun ke thom lake jangmi ni phai trok arni lapen election ke rem ke hai kapati ni jiar ni lake aru ni phai hini arni si pathik pon. Kapangdak tang ang bongpen lakha kritrok haflong ST mate dimahasao lakha kritrok si bokajan ST lakha kriner kep hauraghat ST karbianglong lakha krisir kep dipu ST karbianglong lapen lakhain koi baithalangso ST Assembly constituency abangke purun hinia phong mate jangmi ni phai isiarni si election paduponpo. I'll start with Assam General Assembly elections 2021. Elections shall be held in 3 phases. First phase, issue of notification, 2nd March. First phase, 47 assembly constituencies, issue of notification, 2nd March. Last date of nomination, 9th March. Scrutiny of nomination, 10th March. Last date of withdrawal of candidature, 12th March. Date of poll, 27th March. Date of counting, 2nd May. I shall not read 2nd May again and again because that is the date of counting is same for all the elections. Am I clear? Can I go to the next? Assam second phase, 39 constituencies. Issue of notification, 5th March. Last date of nomination, 12th March. Last date of withdrawal of candidature, 17th March. Date of poll, 1st April. If it is clear, I can go to next. It's clear? Yes, clear. We can even read out the names of assembly constituencies, but that is going to be available to you, right? Assam third phase, final phase, 40 assembly constituencies. Issue of notification, 12th March. Last date of nominations, 19th March. Scrutiny of nominations, 20th March. Last date of withdrawal of candidature, 22nd March. Date of poll, 6th April. News report Karbianglong Live. Kedamtang thang ni phain koira phorni Home Minister Amit Shah kewang amayalong kachitong dun che phan kidun bomahut inut vothat lang sosor Jitendra phan men gari kapatong pen apran kacheu. Thang ni phain koira phorni Union Home Minister Amit Shah kewang amayalong kachitong dun che phan kidun inut bang phu phan Doboka Reserve along ihumagari kapatong pen adimalong aprantam juilo.
apran ke dama bang phu vothat langsu jitendera artaning kaning ko rahini pusi birta riteng apran ke dama bang phu arong asor pen karbiang long life aphan nang kapachini do nalam the lapuson hello Ia dak program long cetong dunia pasti itu gari humpon itu. Kuna kalau bang eh? Beselang sopen. Telang sopen. Oh, gari humpon itu jejeng lo. Ama itu mana hadak mana cu kejun bang dak ham pensi tu ne dang eti itu dak cu pon po. Kasi hai dak mai long itu cetong dun popular hai. Udah jundal pen itu gari pu cross po gamne towar cross lah hai. Lasau hulu. Ama Silor bang tuamen. je jitendera. Saboramen ke? Kab gambura tera. Konata lo. Jitendera bang ke 22 bosor bang sidu po. apran ke dama bang phu jitendera alang li poi pumbet lapen hemrit kachuboche ang korchit lapusona porang bong anta alang li hemtun kachuboche ang bong kachupathe usoi nutvet apor pensi alang li somar achor anparta hemisi do anaphan doboka reserve along chi utikanglo bonta apran ke dama bang phu thangnat ke chokchiawe labang solam arong asor penamatsi karbiang long life apana pachini dun pamile Nili mana la so abang ke puji ke la pulo tela so amni fando nitum ta isiasa si dober mati ho nasi gari motor ke helat nasi dak kopia polo overtake kuri si la so muni fan petong bob ar gari thelong lo natum la so thin pen asap sup si dam chor mati ho overtake kuri le tela so muni ke thi Ala soba gari panali tum pangtheng thek kelang. pangthek dun mana mu hala nu bahini pangthek dun la hai nomor pidun lo la tum fan pidun lo pulis Kopai ke lang no pen kisung ka chetong ang bong apran ke dama bang phu jitendera alang li apia powelu lapen alang li somar artaning kan si chotla so so apia be apo ave la inuvet muni fanti la non aso jisovet aso mar mangal ninkan si du bosor bak tu po lapusona lam karjuig long pen karbiang long life isi ning honduk me melam apran ka che unanga bang phu jitendera phan karbiang long autonomous council pen kopi ko son lo kamatha pipo news report from bong terang karbiang long life Sarupathar constituency ka parlo japra langsu bura terona ronga mekar John Teron sub inspector satlang ki piduna long ki undun pen bura terona ronga phan nong me ke wanpi kedam tang thang ni 5 clear ni Sarupathar constituency ka parlo bura terona ronga mekar John Teron SIS satlang ki unduna jok ronga sordo anaphan ahem chehang petsi ninga rong ka chipi padupon John Teron alang like Dorsing Teron la pen sika terang pi asopolo alang li bihek penta a order mesen la pen kacharli anat setame bihek penta kachipaduk o bangphu la sojok alang li kedam tang surhini ra trok aningkan bachelor of electrical chepa undunlo la sopi pining surhini ra inkoi ra sianingkan bangke SIS atlang chepa undunsi apia pola pen bura terona ronga soratuma phan nongme wan pilo Bangso ning karong chipi ponsi Sarupathar Youth Forum japra langso risonim somai la pen rong asar sarpi sar phuatum do anta chetong dunsi John Teron SIS satlang kachipa undun thek aputhak la pen apia po phan setami asomar kapacharli along kachipa dudun thek aputhak karchu padudam Asap suwet nili kecipatu ajoini la sub inspector SI apos kilong dun pen nili panang kacirap kacitu dun kido inut bahini bang pi bang pudo ko ajoini si nili anisan wet sitami pachukrui pan sike hang lasi isi la so motif ki an bangke nili la so rong backward hoya rong long pen si nili first la dak kilong dun cheng lo lasi isi youth motivation apan pu panong pensi laso sub sovet program system ini ki patipon padulo lasi kaduga wina chitong lo lasi kaduga wina chitong na tum pantan ini chorupik lo dan isi mrs ki pikang kang tungpang ke la lo je madu sitami ilitum ningaklong pen cipaduk cipalak lote kilong unti ason avi upensi nili kaduga wi phanta pachini pon kang tung las lang chithing pen Subhash Terang Karbiang Long Life Risim kang tangke ot song plit pen Central Sarkarang bong Lamdon ka chetok ponji lake Article 3 ka chetok ponji pansi ning ke hang akijum nai pusitame Article 2448 thi heka por NC Sarkar tumpen ka chetok je panchi siglo pusi KLNLF akong chun bang thong teron Karbiang Long ara tumaphan vai dak pen pachini pon
KLNLF amai phu pidili kongchun bang thong teron pache thangchun bang rijak dera UPLA amai phu welesli terang kongchun bang vinbe lepen KPLT ranrong piatum tongsekot pen Perangkia mai kepaduponang koklake kedam tang ni phain koi raporni denarong nuraka klamalong kachingrum monsam lapen kaching thuramai kepadualong Union Home Minister Amit Shah nang kahumrehu KLNLF KPLT UPLA PDC ke lapen Central Sarkar pen State Sarkarang bong thedung lamdon kachetok ji pohut masapso kacheton te det mate lamdon an lualong isi hinyalam theke thapon thunang ji ke dokok langa joksi lamdon kachetok arni paphinang koklo pusi KLNLF amai pu PDlia hin pen pachinipong Nilitum Central Sarkar pen State Sarkarang bong Karbiang Longrara Farman Mesenang Thek Lamdon ka chetok jia porhu Lamdon chetok telu walam social media long ke tok thapen rada tumapan kapamang hu heda jia phanta KLNLF amai pu pidilia hin pen solang do rada tumapan kachuni padupo right track pen right line si dambom lo pen tok sangse continue do accord earning kelar lake final draft aluolong isihini technical kasiksak pen ajoksi court arni papi pondet lo court amen pen radaphan kapamanghu alam the kewan wedel jiaphan song hin pen chuning ripon lo court alam the along kaching kibom atumaphan kipudun tot kether dun tap alam the kipidun deder jiaphan political social student organization doan atuma aphanta chuningi ponlo accord kapachun pamekat hejiaphan kak Karbianglong Autonomous Council state government central government atuma phan chuningi ponlo Central Sarkar pen State Sarkarang bong lamdon ka chetok jia kemang laki Article 3 henlo bon sitame akijumle nang sunang kok pusitame Article 244A anke ka chetok jia phansi chingki chethan bom lo pusi phirangke amai long KLNLF akong chunbang thong teron hin penta lamthe chipaklang do rata tum lo bani tum social organization atum lo bani tum la hilik kaman ke ora song tum anstame akinangji bangke Article 244A kono autonomous state apeni tum charter dimana long kisung pona bangke ni tum bangke pilo Article 3 polo Article 3 pe nang sun stame akisun nai lapen akawe nai stame Article 244A autonomous state ke nangji polo asila so formal si non bangke ni tum chedan bom lo aswa kos kosonang dengbel si Article 244A charter long apeni tum ke tok ji along ke parlu ponjima Laso close ke parul ponji farman si noni tum technical problem do chat amasi tumi Amit Shah ji ke bang adhu hud bang ke chetok long de lo ko alam the la hendo askinang so do bang ke la hendo non laso kuching ki bo madhu apora hud je muni da tum me hello no kalili kalang a comment ki kitab do dak WhatsApp a comment kalili kalang lang pido Facebook long kalili kalang lang comment ki pido Asi ajale punon social organization ko anang deng si nilitum along arul nang endunjima lapen nilitum hilik orasong atum an neng isi dopen ko an ang deng si bargaining unjima halo so phansi tipen kuripo halapu KLNLF pachithang chunbang rijak dera phan lamdona lualong Article 244A ke tokpon duma pukar johut lamvoi ki pipona tengke nonamat Article 244A lamdona lualong ke tokpon do ave lake vaidak pen thani tungtela পইণ্টৰ কাৰণে আকৌ আমি যোৱাকালি যিটো স্বাক্ষৰ হ'বলগীয়া আছিলে সেইটো অৱশ্যে হ'বলৈ নোৱাৰিলে বুলি আমি ক'ব বিচাৰোঁ ড্ৰাফটখনত আৰ্টিকল মানে উল্লেখ আছিল চব ড্ৰাফটখনত 244A বিষয় আছে নাই মই সেইটো আপোনালোকৰ যোগেদি মই স্পষ্টীকৰণ দিব নিবিচাৰোঁ কাৰণ এইটো ক'বলৈ যোৱাটো অতিকৈ সোনকালে হ'ব বুলি মই এইটো মই মন্তব্য দিব বিচাৰোঁ ড্ৰাফটখনত সকলো বস্তুৱেই আছে আৰু কাৰ্বি আংলংবাসীৰ বাবে এটা ঐতিহাসিক চুক্তি হ'ব বুলিহে মই ক'ব বিচাৰোঁ Autonomous state aputha kachetok ponchia phan phirangkyang no waidak alam than pon pelang puke ajak dingklui pen autonomous state ke mang non kapajut si mate angdung kiti akache song hud anta Karbiang long araratum akar I ke plengji ne ke plen plepone ke ongdung araratum ke ning the bibi pensi towar cholang ding dang lo
Roshan Hanse report, Karbi Anglong Live. Article 244A Autonomous State long le tike hampang song doan lapen solang duarat nang kacharap chitudun ver nang jipusi kulonga long boha kedu KPL tia bitung pen kachunuri. Pini ni jangkar biang longar lu kolonga KPL ti kedu abohalang phirang ke mai ke phahut KPL ti dun mai phu risim senar pator pachethang chunbang SR Kronjang lapen C in C SJ ijang phirang ke thengno kaninje tengke Karbi Anglong Autonomous Council atumle kechok chekali Assam government pen central government atumsi kechok chek la pen nang kelang seleddu athe Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rohangke Article 244A lama puthak ningje dun tanglo la sinili tumla dak kolonga long boha ke do KPL tia bitunga hin pen ke Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rohanga phan kachuro pajero nakache song pen na thilo Elisia movement ko ansi thithe nanglang Karbi khaitum so hem pick up a join pen article 244A join pen UPD sota so hem pick join pen ko ansi thithe nangla non litum KPL tia huta las article from me bangkon si nanglang lasi itu ma phan Karbi Anglong phan ke jok badu a government le nang dosta me council chai me Assam government la pen central government ma kan chung thoilok Irtum tuliram hangsar dami meeting along 15 Agosto patay ko anma nikan ko anma 26 January nikan ko anma hempre ka puthak article Bangso hempre ka farman VP kibunang lapen aprana mui ke dam nang atu dopiglo lasi article 244A autonomous state chunchik ke Karbi Anglong arlo hamphang song doan lapen solang do Karbi rat doan nili tumalong nang chirap chitudun ver pusi ning thelo puta pherang ke amai long ning jesi nitum ke methanga cha kompensi chari chalon polapen hemprek nang pivek nang po pusi Assam sarkar pen central sarkar phan ke hang pasupon ning chibino nitum Karbi Anglong long le methang long le adhi sukti bi pelu nang tuma dhilok sang klemi dak Karbi Anglong le Karbi Anglong long tum alli nang chen lo Karbi Anglong phan atang kang tum thak pon dak pon det pon ni tum Karbi Anglong khiti Karbi Anglong long le adhi sukti klem alimba nitum adhi sukti bi pelu methang arat chelong le nang po methang khiti juklami methang chorcheji methang choi asoja kong hitum nangji non ke dam tangana bang itu phan Karbi Anglong arat tam phan apa tai ba yesong na me tuma adhi sukti son ne chong lo a development ang people chipon positive achi claim te kang po sinang ne nitum mithang aja kong chilong ipan article 248 chonjetik nitum implement me la pen nang hunang ne nitum kang chirben te kem dui tame ning che thepik Karbi Anglong tim Karbi Anglong tame alang tum hem prek sinang ye pot nitum la suka sisong tame nitum phan ipok me pok lang tame nang lang pon pu si ning che thepen nitum du thep Pherang ke amai long alang litum kaning je thua tengke hempre ke Assam sarkar pen central sarkar tumsi langka chongthui dat binong lo lasi non ke risim kang tang se tame sarkar thengno si hodai lablo lasi bangso hempre ka joine sarkar tum konatma apran angkar muji nelitum ke chechak ding lo puta pherang ke amai long ning ki pungalam the chepaklang renti no dun ditum KPL tia so name bang troksi abang pu longria farman kheya farman aprana moi chi pinang lo thalha korti ya muti apa ya potum asumaratum apisotum paheminang pajarang panjang renang lo ancop takalirang itum kereng etome tekok dunang tiki dunang kang thong dunang kaselok dunang kupia joine lo itum heliot na bukak chu pangrenglongi mane chainong chu pangrenglongi mane methana farm khulyongi mane itum heli kaman kaut kali risim ngang tang kaut kali itum article nang ji hemprek long nang ji autonomous state long letik itum agreement me Karbi Anglong hamphang asong nan me atokan do Karbi akhayat na me ning binang ne KPL ti asong heli kaman thodai de rote latum kang ton lopu nang litum asap su Rong Troxy pen Wiki be Karbi Anglong live Tangte pini prime time berta ke la pon se kang toniklo do me thak me kardon